Ebusia yera ho enam ye maame Akua Donkor the Ghana Freedom Party presidential candidate waka nkyene gu yenim sɛ nyina yera ho but ye maame ne ye obi a wama ye ni agye pen ankasa ene otimi ka asɛm bi ne so na ne bi mi na ne bibia betimi ama wasere saa kyese wo ye nipa bi a ne ho ye ni de maka no munyi ni saa pepepe wo hima ye twa be wo so be fa ni mo wanya ba bia amfa sa ha na be fa ma me kan chere na de no nim se wo twa be wo so be fa ni mo me so wo twa de a chere wo bia Hi, let's talk GH rumors. Make sure you subscribe. Mama say many first time. Now if you click on notification bell, so say the be any upload there ba. On sabeti me aka na wa share so ama for abehye. Ye mama Akua Donkor owo memorable videos bi a say wani boss wa wani to me jesa. Yen kaka ye ho kakra some of the videos a say otumi kan say bi na wa sere sa. Yen kaka ye ho kakra wo say ye ra hodie. Now so bibia yede be kaye maame no da ne dan nyina no enu so hu hia pa. I promise on my honor to be faithful and loyal my brother. I pledge myself to the service of Ghana. With all my soul and all my heart, I promise to hold the highest, our heritage move forward. Through the blood and joy of our fathers, our blood. I don't know do what of Ghana. So help me God. Number 3. Hey, madam, my head. Yango Bossy. Who's ye? Yango Boss one in the Don Santa. Yango Boss one in the Don Santa. And so, Yamia Jawabano, and then Yamas one in the Don Santa into that number 3. And yeah, Nkrofo se Akua Donkor kra wa ya abrewa enche obewu enti ompe baabi nti wala sa kufa do kula tie ko yana so mame ene ate se yewura John Dramani Mahama o se obabium wugidi se obewini and this young people nyina omko me na mami ni every say ama pe na kufa de say China for me fire in fear wa ha ibi je no Enye no cheze odi de unye hu ni like unye hu no screens wa na cheze wo be sere because asem obeka na eni je de wo hu se ne bomu na o time bia ni sibu sport cheze ne ni age a wo no ka asem se de be ya wote ho a wo be sere cheze ye mami ni hu ye eni kankasa na nanse kura no hey oni eye o mampanyi dada John Dramani Mahama banta bi ba ya wo se hey wo me de umbe court be si wo 2 trillion has some kito just say near mammy and near branca sayen kaka yoka crime. One there. A man penny Mahama no. Was so a man penna, but the little court. Until the little court. Me patch me patch me. But the little court. Me go soon or 2 billion, 3 me no. 3 me no the magic of Mahama. Send the 3 parts in all the men Sikati yana. Let me know. Minimum. I am to say, and you can see a family. Now, Minyani Pana, and I said in Ghana. Mamma Matia said the little court, you see me penny for Mamma Detta. So I check me a dipper, and I'm free Ghana. And to do a kind of side, I will run on Pacho. You run Pacho, oh, Homo Manina, if I told you. Your Mahama may say. So I see me. Ni pano kasa se say ya no nyina mote se ni pani bi wo ho a ense sanke ya ma ba ahakora wo be kire me de kokoto wo be kire so antimi an wadi di wo be kire na me de kokoto no so am na ti ase where dey me ka kire mo me say ne kokoto no ho no ne ho nkam a wo ni me be di akire ni ana wo so na be di ja mampanye mes ana be di akire no me CP aka che ne say o me mpene me secretary ne ko doctor no your doctor atwe no one family anya sa me simi minimum nti na meka me so no one the quarter miss so one farmer me dey court me aka say dey court ana da wo yasa me say dey court
2 trillion yes yes kakito yeze na nani abrankasa we mu nyina ye enema a wote ho na wo fe ma me pe wo fa wo phone na wo fa wo laptop anything bi a obefa bi ade say wo bo ni din a wo hu these videos a e de be kai wo say ampaye ma me beja yes sirie bi e de to ho e de maye na nanse kwa so ne say from beef to beef net say ni video bi trend between e yo ni delay interview bi or see delay didi na temanti o si won fa nche ne da obi ti fie hwe de ekoso nyem ka say delay boda ni be na akofa na betan program onya me ntimi mo adam ma bodam de aba ba be ka say wa bodam papa me so me mo adam enipa na wo de bodam de wo kan na Omi misrewa misi mommy delay mesrewa I chemi he interview na chapa omo san ko faba e pa che fa che no man mesrewa e pa che me busem chapter say mebusa utensia hije bunsia okwadofo ko tete ante na hu nyansa wokaya ensa wachiro ko wani mu obago yakoko ka chiro se oba ya woku na wasu woku echiro yakoko si won fancha woda na wa mu mpata kura ma na ma wuntia e de won fancha e de da ho no ka ye ho wasi e de da ho bone na oya Pacho so bata so dey. So bata so dey so by pacho. Asom no say asom na kan ni so ka say pacho pacho no pacho. Wan kan ye no kwa dey. And one can ye nyina so one can ye. No. You say, "Well, be a been triple of one to my madam. Now, when you want to my madam, now what wouldn't be here? Now, to who I say, I would your madam. Now, I'm afraid what Devney and never was sure so. And to swap after what Devney did not be what video so dear. We know me and no one about them. And to be a catcher, so I say, my madam, dear, what kind of matter? Was there a body? Jabada for me. So I can't my oya. Did Jabada for me? Asa wo bu me ana David, me sa ba ni fa na bu me memo and me sa ba ma wana so ka bibia o se me you don't comment about ma David na ka se me ka aba ni me ta na fa ma na fa bu me David because me bisa na no nye o ka se obi nka bi wo obi ka bi wo yo ba kokoni ni wo de o ka ye no e hu mu e ka don ko yo ba kokoni ni David me yo ba o ka se obi nka bi na me ka kire o se wo ngo dade a me ka kire wo bi mu da ba ma papa so de wo nya bi nware da radio ko wunya ba ma papa nware da na watimi ya wo ba de na to na so wo ja ma me ho be ka kire ma boda me so me ni du fie me ba mi ana ma to be petro o kan say kire o si delay aka asem ya kire na ehye ni yie e mankofo bebre be condemn say asem na delay kan no entwe yie ye ma me so be kasa say onfa nche a okoti ye bible mu nsem nyina te say ye ma me yo bi a te say wabe kire ye nyoma bebre in such a way that one ko school de bia na o ka kire say min ko school nanso nimdie no nyankopon de ama me say ye de wo it's not patre say nya obuofu bi a wo beka ana say usuku bi a wakọ na be kire say wo betimi abeye president e wo man bi mu wa hye man kwan numerous times because o hye ni bi e hye won kwan say wo ye educated or not educated ubetimi aye bibi as oba wetimi aye not a man ko ubetimi aye bibi as enipa for as long as we nipa nko ade o hye ma me akuadonko ho a wetimi ho say you don't need to be educated school hu hia de now so wentimi anko bia still na so won faso as human being iti ebeka kai ho dan ni dan nyina say ye ma me we de legacy obeja to ho na say bibi obeja e de to akire ma ye ne same. No matter who you are, no matter your situation, your condition, ubetimi abeye nipa titru e wo Ghana ha. Yen kai say ye maame no, wabeye bia maye, wabema ye asere, ye be sere ebusua ne adofo nyina say yen hye ye ho den. We ye big loss e my Ghana man nyina. Ya hwere ya depa, ni santi onyame onhye ye den. Ne ye ka che nyame se onfa ye maame akuadonko ekra
nsie any update biaba me de baba abesum me din e de na na ekwa santoa makramo